تماشاوان نیجا کارساز کرد یه بناو محسن بایراک جبوی تیما چلسی یا بریتانیای ج میلیاردر روسی رومان ابراموویچ بکره و سبه روژا اینه انگو حجد مه تکلیف خواه پیشکش بکه. درباره وی که ده کارساز کرد بایراک دبیجه او سبه تکلیف خواه پیشکش بکه لجبو لحف بکن پیویست خودی تیما فوتبول ابراموویچی راضی ببه. بایراک را گهاند که او 1 میلیارد پوند پیشین بده لی اگر پیوستی به زیادتر پره زیادتر جی هبو او کردیه بکشینه. هر وها دناوا تکلیف او یا دست بکه ده ج کمپانیا خواه را دست کرنا دراوین کریپتو جی هیا که او جی 400 میلیون دلار دکه. افکاری من راوین سترک نهال جم محسن بایراکل جموی کارساز کرده کدخوازه چلسیه بکره میبینی رنکا و چج مرد و درباره ده ببیجه او بخور راوین امتین جم تا آماده کاریه که چاوا کریه وی کارسازی جبوی چه او یک بالاوی دکشینه بگو من و اینها شتره ببیجه ایدی گوتن جم تایه. گلک سپاس هیدار وقت جامعه پیکری محسن بایراک کارساز کی باجار بتلیسی لنافچه مودکایه و دفعه روزین داوین داشی ناوی به چلسی در باست و حولک زیاده داده کو چلسی بستینه وقت زانین چلسی دست ابراموویچ تابو کو کارساز کی روسیه جبروی کی گواش سروان هنه جویج تستندن و نچارد بینه کو بفروشه لجهان گلک کس هنه کو دخوازن تیم چلسی بکرش بر کو چلسی لجهان دنوا 10 تیمین هری سرکت نشاندن محسن بایراک جی یک جوانه و حولگه گلکی زیاده ده به داخوازه که گلکی زیاده دخوازه تیم چلسی بکره پرس گلکی زیاده نه به میلیون انکاسی اندازان مراق دکن جبر کو جناب وی بخواجی کردی گلکی مراق دکن بالا دادن سر منها یک و جیب پرسن گلکی سپاس که محسن تا او در فتش بومده از زانم دوان روزان دا اون گلکی قربالغن گلکی مدیا جهانی علاقه بوده نفسه راسته اون سرچوانتنه زور سپاس بونا چلسی ما د 24 سبات دا از با ابراموویچ را خبرتی من خبر تکلی و خبر دا با ابراموویچ د چوان مگوت با ابراموویچ را کدی تکلی تا دانی ابراموویچ را دوست مایه او هنو میمار من پروفسور میمار بارباروس سادش هم ایشه مت که هم ایشه وانت که ایشه پروژه ما د 24 سبات دا ما خبر دا خبر جمرات گوتن دی بفروشن مگویم بستینن ویچا کیجا د مدیا دا açıklama nekir bu nevan ما خبر دا د 25 26 دا ما aniciye ki paşi evi açıklama kir go az دی befroşim وقتی کو açıklama kir hatta 1 Mart'ı herhalde 6-7 habji dünya alıcı derketin ji İsviçre'yi ji Amerika'yı, ji Araban, gelek hesabı ama iş belli bu serme. Demek ki hevkari xoy November ama got am ki Muhsin dikin mevan dixwaze Chelsea bikre gotun Kurde mago ari birader ki mago Kurde mago ari go akayis devlemende mago vallahi demek devlemende. Anwa em de jigena Türkiye de 5 hab devleti başka da ji em kare mehane 12000 hab anwa xabatkari mehane em de 4-5 sektoranda dünyaya danwa zav işe kare zav baştikin de Türkiye'de ji em malbata meji em denge kine yani bona Türkiye zav faydeme heye em zav txabitin insan ema zavlı bama txabitin işe zav em işe temizdikin بناوی زاف باشتی چی؟ و چما تو دخوازی چلسی بکری جو کدر کت یعنی او دخوازه که زیده چلسی بنا چی از خوازم هم بنا پرستیژا ترکیه هم بنا پرستیژا هولدینگی بنا işte yani malbate ki Türkiye derketiye de evi Chelsea bastini de dünyada buna mezaf önemliye yekci yani hem futbolcu yani kevam rastlıcıratı hem de ev şirketi hani mesela yani vakti de globale da emzaf hortunan var hem de edi peşva biçin
Em de edi peşva için. Çünkü hem de teknolojiye da, yazılıma da, hanva endi dünya renk değişti yani. Dizviri ser teknolojiye, dizviri ser yazılımı em duvi sektörün da ji em hene. Bonavi dejimera bona prestija medya zav tişteki baş. Veke keseki Kurt li cîhanê tîmeke weke Chelsea ku dinya li dûvê weke heste Kurdekî çili te peyda bûn ku tu ihtimaleke zêde bibî xwediyê Chelsea. Ez teşekkür ederim. Ez hem Zazame, hem Kurdim, hem Türk'üm. Hem de devleta Türkiye'de yani zavji emlivreci zav kare baştıkın zavji huzurline. Yani Kürt Cuvani Kurdan devamlı yazdı bejim. Cuvani Kurdan bile bxabtin. Cuvani Kurdan vakti bxabtin dibine xwayi her tişti. Ama bila bxabtin. Bonavi mesela em de not hazaru em de notan dağıtına 6 sala matna İstanbul. Yani em çavan em hatın mesela me hami me xabat em ona xabat atna İstanbul jibilisi. Em hatna veri hanwa evi işani indi me derksiye global yani 8 sala de Yunanistan'da danwa mesela tek holdinga Türkiye mez. Yani tek eger westend tedî li gelek welatan li gelek welatan yarizanên yani futbolîstên Kurd hene futbolciyên Kurd hene li her derê cîhanê hene li Kurdistanê jî hene li gelek welatan hene ji bo wan jî wê ew bibe deryek û wekî dî ji mesela dema westend hestekê Kurdî eger hûn pê dest pê bikin winê mesela ji bo Kurdan tiştekî li Chelsea zêde bikin ya ji di berjewendiya Kurdan da jî em de felsefa me da ayrım tinîne. Em de zav imkan bidne Ciwanê Kurdan jî, Ciwanê Tirkan jî yani em de zav imkan bidne wan bi rastî. Hano mesela di globalê de şirketê me mayîn da jî zav insanê me li ba me dixebitin. Yani zav imkan em didin. Hatta em dikarin em ji Türkiye'ye dibin. Yani ya Kurde yan Türkiye yani Türkiye'liye ama mesela valatê Kurdistanê jî bona me zav kıymetliye. Niha gelek kes Chelsea dixwazin yek ji wan jî danin Trump'a yani kesên serekelê cîhanê dixwazin lê em dizanin ku têkiliya cenabê te û Abramovich û hinekî avantaja ji bo we û hinê çi qes pere bidine wan bayê Chelsea çi qes e? Hanwa ez evî jî yani vekim yani ku qisûrî nerin ez dilmî xeberdim em zazane bona wî ez kurmacî jî yani belkî kemasiye qisûrî nerin Xemîne Kurdî te jiya me baştir e milletê me jî bila biborînî wextê ku ji mesela ji devleta Türkiye merfekî derket bu debû xwayî Chelsea'yê Trump jî açıklama kir hemî zengînê dünyayê yani gotin bila Muhsin Bayrak nastini em de bistînin. Me dişarde vi mehanê da dişarde adarê da de bona Abramovich de meclisa İngiltere'ye da de bişteklana yani kadet çavan bibi eri wate ku me emleyev hatin me pazarlık kıras kir min rasmi serilê da başvuru kir mesela ev şev toplanmış bun destan neser mali Abramovich dişarde meyda rasmi patronu Chelsea'ye de ez buma. Yani eger devletê dest danî nebiye ser di çardeyê me hede Chelsea bu ya ver. Hanu em çiye işte Trump uçakı açıklama kir ev navin yani mesela yeke Türkiye'li bistini, navin yeke Müslüman bistini dibêjin bila di nava İngiltere'ye da bimînî em fiyatê bin nexwarê bila yeke İngiliz bistini. Bayê Chelsea niha çi qese û pêşîn çi qasî dikanin? Me 2 milyar 200 milyon sterlin yani 2 milyar 200 milyon sterlin. 2 milyar û 200,000 pound. Me teklif da bu. Ev teklif ayı kume da me milyareki sterlin jifoneki me hazır kir me dejwe rasmi bida. Emayji de Yunanistan'da da marina kimi heye evi mi de bida. De Montenegro'da ada ki heye ada niveyu amne niveyu Abramovich'e me de Gravatte û Abramovich şirkatiye heye yani graveke heye. Şirkati tine mesela Niviyate niviyawiye. Nivi amine nivi aviye evi mi de
بدایه ایمانجی اما تو زنی ABG کوین یعنی ABG کوین کریپتو پره مجیه 400 میلیون دلار جی مده کریپتو خو بده ایمان همیشه کلاست بوا ما پیشین uçak دستانده هانوا زبران نسر دولتی مگو ام ملته فرصتچی نینن یعنی مثلا ام به ابراموویچ تا ریشونه هانوا دولت دستانی سر ارد سر مال ابراموویچ ادی چما به دولت انگلیزی güven bibimlüğe yatırım bikim من رضای ویستان مگو اکه که مساعدات هبی ام دوین اموی بستینن شو حقیقت لویه به سر دولت انگلیزیه تو حقیقت خود بستینی اکه مساعدات هبی از دولت بستینم گو kesinlikle go bistine go ez divim tu bistini me do rasmi dest be bona standına uy ne me yani me teklif da İro hanwa haber mesela hat devlet İngilizce evi teklif ama kabul kir sıbade li seri şevir bikin İnşallah haftaya peşiyame em de bistinin ama em de em ve dubara bikin teklifa kuve jibo hükümeta Britanya ve Şandi vaka teklif hatiye kabul kirin ve danıştandı li ser bene kirin ve bir yer bedayın. Aynı olsana evci mesela zav Kürt girtin mesela çar roj girtin roja ini sıba sona anva çent hab teklifen evi bir rastı em nizanın herhalde hene başka teklif jiyene hanwa diye biçi fiyatı em diye bistinin em evi fiyatı indi nadın çünkü çıra em nadın ana sponsorca kişiyan mesela vakti kuma em bistinin bir firma Nike'ra yani yöneticiye me haberdan nasıt milyon sterlin 3 sal sponsorluk medebistanda. Nike. Tabii Nike. Yani mesela Nike kanva kişan diye. Eke ku az bistinim ev sponsoru hani az Hamide baş vat yani disaten ben. Ama mesela bedne yeki Arap millet berasti naxwazi. Abramovich بخوش خان ناوی کو بدنا امریکالیان بدنا اوروپالیان Abramovich دویجی بلا Türkiye bistini bila Muhsin Bayrak bistini. Mesela frotini da, devi konağı da. Gotna Abramovich bandoreke dike yani rızaya vi kabul dikin yani rızaya vi evet teşekkür bikin. Mutlaka rızaya Abramovich belki şahsi anva rıza tinne netice kulüp Abramovich'e ama yönetime kulübü heye. Yani mesela burası evici bizim mail do atına, iro atına estkarım evici nişanı verdim. Yani yönetimi hanva mehvayı kabul kirine mesela ezzavcı duygulanmış bum. Gotun maçe meheye em bit tayareye nikarın biçin bir otopozan em dişine maçan. Yarizan da bejeni, futbolist da bejeni. Yönetime Chelsea'ye de beji. Yani bir rastı dostemin inşallah em de haftaya peşiyame evi xılas bikin evi yani sevincane em de binne başa Chelsea le ciyeki geleki başa dana 20 salên dawîn da zêde 30 kupa bi dest xistine bûye serekê Liga Şampiyonan ya UEFA'yê eger hûn bistînin em dibînin ku di dema Abramovich da serkeftinê zêde tomar kirine dema hûn bistînin planên ve çin ew çi li Chelsea zêde bikin hanwa ev iş yani işi vizyoniye vakti ku insaneki vizyona wî tinebi şu nikari derva ticaretçi bike nikari bona standına vizi bir alıcı yani evi vizyoni inşallah vakti ku em bistiniz nava salaki da şu kadar dünya bibini yani Muhsin Bayrak kiye Muhsin Bayrak vizyona wî çiye emce valatı vakti derketin em bir perat nevi valat yani mesela vizyona kitine ve şu hem ne datan hatta iroji İnşallah diyazar işte baş bir an var ev tabi hesap evi de çebi plan evi de çebi ama evici ezberasti bejim do Reuters haber ajansı veriyor bu anacı mukavele kir mecmuan racı go yani wichaki de dünya vizyona me bibini de evida dema standini da jiber ku niha xwedî wê hikûmet bixwaye ve ji hikûmeta Tirkiye ji alîkariyek xwast yan ji alîkariya hikûmetê jî dibe da ku digel hikûmeta wî welatî
گوتو بیش بینه نه یعنی جه حکومت ترکیه حتانوا ما تو تشتکی نخواستیه tabii hükümet Türkiye divi ku ez bistînim çünkü evbona Türkiye şerefeke yani evbona Türkiye zav vizyoneki mazine yani Türkiye not milyon Türkiye hammi bu yek bila ben de haberi bistîni yani hammi görüş mesela de hammi gazetandan de hammi televizyonunda ideolojiye olan çidbi bile evbi hammi başlık tavecin ser başarıyama haberdin evci boname zav şerefeki zam mazine inşallah ev futbol windizanın ku lüve evkeye keyfeye inşallah de bir vesile hamid tişti ev savaş yani dünyayı kılas dibin insan hami huzurlu dibin. باشه سرکفتن گلکی سپاس انشالله خبره خیره ام جاره گیدن دم وستند انشالله ام وارن خبره ویجی راگیرن ام گلکی سپاس یا ودگن والله سلاو لحمی جوانان لحمی ملت ما سلاو ساگه من از حرمت اخوان گلکی سپاس محسن بایرک کارساز کرد میوان ما بو ناوی ادی وک خودی دهاتو یا چلسی جی در باس به میوان ما بو حتی نوا دو روزان داجی احتمال دیار بو لگوری کو ام دزانم لگوری کو جناب ویجی دبیجه به احتمال که زیاده چلسی ادی دسته ویدایا حتی جاره گیدن دم باش گلکی سپاس راوین سترک تو جباجار استانبول مرب